Ebusianfo me mamo akwaba e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumedie so. Me din de Akyere Bruwaa atara. Otafri jano ma one striker ba ko pe. Otake a onembe bu. Wodi sinso metwa ne ten e de ama. Dwumedie ye friend way back. Ye ni celebrity se twetwe nkommo. Obi a wo na hyase, obi a wo brono a otena ye ene bebi o hyase wo. Ye celebrities a ye hu omu. De ye ni man say ye ni momu TV so ye nim bebi a omo hyase. Ye hu omo social media, radio so na de keka ho. Enu nti na dwumedie wo ho se ye ni celebrities be twetwe nkommo na ya hwe omo hyase na de bia me ka me se akonwa yi. Akonwa si mi nchen. Se wonye opabrini a untra makonwa mu o. Enne me celebrate am wono no wo so papa me fi share no be 80s mo me kra na me nkai years amedi me twa me ho abasesi asa me ba be yi me guest me opabrefo okuku dam me ba be yi ni de na akyemo me ba sisi a ebusiafo me sign mama akwa ba biom e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumedie so afei na waso with TV dia na de ayeye no ye ne celebrities twetwe nkomo na ya hwe omo ahyase na me hye mo bo se me twa me ho aba me ba me yi me living legend e de amamo enne opabini ni aye ne twetwe nkomo no me de aminima ne se ye fra no Mr. AMANKWA AMPOFO minim so wodi ni bi shadaka mo a enti AMANKWA AMPOFO GBC ahyasefo no oka ho angle ma akwaba ye na you made your friend way back me hwe papa o hwe wo oh when they say I dey very simple crowd dey amaye anka ma ya bakosam kakra me ye obofa dade fa me kan sa na ase kire se me ye asante ekuapem me fi antoa baby a wo mudua ba mini se wo ye ekuapem ni se me ba na me ma me fi obosumase na me ko school obosumase enti obi ehu me a na chese aye se ekuapem ba wo ye ekuapem ni you ba me obofa dade fa ba wo ye asante ni me ye asante wo papa na ye asante ni you na wo ma me ye ekuapem ni you nti wo lifetime na ekuapem na wo said that tonight me try ekuapem ko school we 1968 68 and I will form 4 you Sata na form 4 middle school you form 4 68 na me bank ran before then na nke say me ko secondary school me passé common entrance 1966 but na me papa o yetele ni o ka chem say school na me passé no to me a day anko bo mo dey say but na ho dey nso me passé presec eni na nke wo kroboduma se presec school you kroboduma se no wo sha se eni wo yi fi ho ba enkran enti sa atomic junction you sabre no me passé 1966 me papa cancer na me say ni ma me wie form 4 do preko na me wie form 4 no presec there be presec ni de manko wanko o catch them say untumi ntuto sa time no wo be secondary school a ye bon sa na ye ne say ye bon sa say ye gigi to na ne eti ne say prospectus no ba wo de be kwa ko chin wa busuafo ni nyina so na obi ayi bi enti da aka 2 days wo be ko no won be se okete wo ufiri na bia Akyere Bruwaa menua ne AMANKWA AMPOFO okọ secondary mi kura mpaboa na me de boa ne nti se wanya sa amoa na eya ne yehun se yedin na me papa wanya sa amoa ne bi nti so me ntwen na mi wanya busuani bia amoa no se na nko betumi aye but me papa krum no antoa no na me tinkra ne nti na me kura ne minim ho papa enti wo koye wo ho kura obi amu ano enti bra me start me ba me wie ya me bankra no 1970 na baby ameti wada braka no na ofie ura ne babako
friend Miss Ashley and also na me pay adwuma me be school me pay adwuma no so people teach bi abi pre wo Matayiko 1 nti ma me no ko nti me take up kire ya na fi wo say dia wo ba hwehwe ba ma me ne buy no me wo friend leaving duty so say ma me ne fi baby o buy na se me be fi ti me ba me start say me na ma na njuma ho na ma me papa na ode me ko school ma o so ke menya CMB ama na obekwa ko garden boy CMB yo enti CMB na no ne Cocoa marketing board enti me start garden boy wo e ko ye flowers won adwuma na me wo baby a friend nursery enti baby ana former president tinu na anka Dr. Agama sa area mo cantonment di ho na wo de ye nursery ndi ekututu flowers Saturday a ne de ko bungalows ma ko neso akudua wo akasa ti na me anopa me fi na meti Flagstaff house me nantiwa na my cantonment wetu efi adabraka abetra Flagstaff o za bre na papa ni nua ba ko wo Flagstaff house no say ne boys quarters nti me metranti ho na me fi na akoye adwuma no wo cantonment nti me gusu ana wo so obenya adwuma foforo ama me wo chese CMB ho na Cocoa Service Division wo se me meye eno so messenger sabri mu na meti adabraka beginning na meti adabraka nti me namfo nyina wa adabraka ti ayen me kudu a na Ewurabi of friend Margaret Addison wewu na o ka se send me ye rough no me se mensa wo adabraka soro pese me join adabraka drama troupe na me se yo ti 1971 no na me ko join me se mensa me first time I'm back GBC in 1971 me enter GBC for the show no and when a live show and a camera sisi we say ye pese ye be live show na your friend Epo ga showcase ye ba na out in cry papa okay so we had adabraka nti ye ba na se ye bedu ye be ba programmer 12 o'clock na ya ba ni nti a etisa na say rehearsals I be with the camera baby obefa as say we for her enye easy we mistake wa ko camera ahwefam nti yeba from 12 o'clock show no be so 8 o'clock live but yeba 12 na ye rehearsals asa minjwano na sabre no we san ko adabraka no na oye we messenger no ansa na wo san ye acting no so ka ho na wo be jai messenger no o da bi say acting dey say ye hobby your friend say hobby bi a ye DJ yen ni nti ye ndem pon no jufa no ma ba rehearsals na ye training wo baby a National Theatre CCC ano ne free baby drama studio baby a ye si National Theatre na ye rehearsals nti tambe na wo ko rua GBC the first program with Mr. Mensa 1971 and no ye drama troupe now the way you started with acting we started with acting but before then no na ma started cultural group nso aside so cultural group no na ekujina Ghana name 1978 wo Cuba World Festival of Youth and Students 1978 and you go Cuba you go represent Ghana inti sa time ni nyina me bibia me nim ye bibia ga na me kire music ni a kire boni ade inti group no Chirem cultural group yo me na me ye Chirem cultural group no na me direct one ye ko ye show Cuba
Tiachi enu achi eba na me kura cultural group na ebe winning the best juvenile 1983. Me winning the best talent of the year 1984. And 79 you winning krachi bi wo mo friend Kofi Mauku otunyumpa ne a friend lawyer otunyumpa onunya discovery of the year 1979. Enti process na me gusu ansa na me drama no dey woman na just every evening you go rehearsals o kasa no say o the drama na call GBC be wie chire na o can news then na fe I need the Sabrino 1972 the first time I'm starting king kind na me chira on cry o chira cry me chira pa me kind enti na wo ye program you friend oblahin ke ye abi Mrantin member program enti ya na ma chira article for Mrantin member say niansi say wo ye niansi say wo ye no ni ade enti for the past 13 years a day na me church article no in Ghana enti one time me call GBC me record the program no and papa bi otinkran but o account session with friend Kofi Amisa no o here na we say ade no make an studio na so nya na kan mu a nkope nti obi say metumi a kire wakan na so me go school wakan nti we routine every time I remember Ghana say the same equal akan nti sana na me gusu no we also obejime 1983 na we say obejime omejo GBC na ni amekoya ndem koya o kire watikala na yetu ya 5 cedi na ko baby 5 cedis asasa times na 5 cedis na so kakara na oh enye sika wi but say na o pay juma nti we pay juma keke nti ama hwe kra ba ye ene se sana me so me ka bi ya me se mpamo so wo de mo fa me ntwa mo ama me hwe kra me ye enti the guys one time we could do what farming no what do we call director of radio ho no minutes you say unim say me Ghana nti what you say head of Ghana no minimum say me ba no free head of Ghana no papa Sam say me to me as semedin ana o ba say what dey say me say semedin kon krandin say what tin kran dodo say me yen kran program it me fa GT anasa it's me guys I know the mean to me can be but this me bisa me papa it's me komisa that day me catch and say me ko abansa me ko hu me papa so ni bu fui onti ase say ade ma wo me ba to ni dey na wo be fe na jete era the following day me buy no na Mr. Sambasten no a director of radio no say and they answer na me kana so me papa so mpene afi otibodi o hwe ni mo say okay ubetumi akọ akan na me say metumi achiro akan nti onu say won fa me ko akan because na opese enka wetra gan ho because we are now me presenting gan programs na ade no na ni je hu bata well menko papa no ye nkrani nti na opesa nka me ko gan but amana sati asisa me ko akan nti ne ya me ko fi akan session or broadcasting starting news kan no me ade na enye easy GBC training there I wish everybody our media no e be fast training nti be mu na wo san de be wura obra no coming say we obra nso obra dey say ni 1983 ni e obra it's that time from 1972 my 50th year ni am starting media work 50 years this year so na obra no dey say achiri ya nana wosompra odinme because there be oba no bigina ho a obehwe se ne a mo fra ne ye na no pese ye be ye wo TV so ne ade nti want o kan se wo hwehwe nipa na kusu mame dokro na station master wo nyina wo ye drama
but na me de me cultural. No mama ye drama. Drama. I was center, at center. At center. Okay. Nti ho na wo agba won ano. No na bisa me say me tumi aye bia o pese me be ye bi. Na me say yo beba. Nti ne ye a me ko join opran. Ma me ntwa me ho sesi amra. Osuafo me twa me ho aba. Se me ba ye beto nkomodi ne so. Ebusuafo me mamu akwa aba biom. Dwumedie ye friend way back sa afi na waso wo TV a. Ye ne celebrities atwetwe nkomo na yahwe omo ahyase na enne celebrity otimeni ma me ne twe nkomo no. Ye friend no Mr. AMANKWA AMPOFO na ye twetwe nkomo pa emu ode na me kai mo se mi TV ya mo hui ye card slick touch uko Instagram uko Facebook uko TikTok baby abeko bia no card slick touch or ye weeks ye ka weeks a weeks or 3 weeks ase ankasa bibia wo pese wo ye bia no say ye flow say ye photo shoot o say ye de be na wo ye o contact no obeye nwi di ama ma wankasa ehyewo a wo be hu se home ankasa afi wo hwe menim yi a ene me more so said the IFFF ya a beauty empire makeover hwehwe ono so Instagram na bibia e social media o so what one wo nim social media dey a ene una just won kan won e ko wa yire mu kra hwehwe no Instagram TikTok Twitter Facebook hefa eno ane say wo bebo beauty empire makeover so I front na wo ye party o photo shoot o engagement o eyi mpo a contact no baby a ye di dwumedie yi so ye fra ha Inshiraba Kojo mansion ewo Klagon area police station in Chenwa uduo na aka se wo pe Inshiraba Kojo mansion a akrakra do beba ha afa yie aha event ahoro ina akoso ha omo wo pool side ewa ha omo san wo summer hat ewa ha chese bia no eye yaye ni kaka baby abesa wotra a wodi udwuma bia no obetumi aye party na wo ye o even photo shoot kra bra engagement na wo ye o ye na wo ye o bibia wo ye bia obetumi abeje eye affordable na bra be ye wa ha e kai mo say ye ne Mr. AMANKWA AMPOFO ena twetwe nkomo aba ye to aye nkomo ne so me pe obramu kakra mo start obra no mo face challenges bi. Yes, start obra no your friend Kitiki. Yes. Your friend Kitiki. Na Kitiki no set up no ye ide bia na ye railway station like railway like was studio. Na minim Tioklu ono ye linesman no mama flag so tiri bo na meka bi ti se mama dokon ton dokon train station o ti se station master koto dokon o se mama dokon train bo wo dokon na ready nti through sa na man kitikiti ye ne Akyere Brown Mr. Brown David Onto mama dokon Abiyadachi Abiyadachi ena nipa me refi wo nyina problems are nya kakra na say kudu ba bi na yen stories na akoye railway station stories nti eno ne ba obra na bam uncle say you made no so hwe me hwe o hwe you made ne pa okay so we say a way back you and then me was surprised them. Hello Charles. Yo ana say yeah obi ade what body di obi mi din babo di wa say na mi din di sen Tioklu Charles ache who need be say oh ache bro be 30 years 30 years Mushiada Debbie wow say ya pete ye say na who need you say no oma flag so e wo your friend say keteke and Mushia 30 years yes I mean wo ba who na che papa me bisa last week you me bisa na say Leo
bisa na say wo video enti se si ano the aya na ye ni TV so say surprise no waje di say eh no kure waje di fa say no kure waje di minimum no ba tio ye ni station master no airlines man uncle Hello. Akwaba Yeah, obi ade. Jume di friend we da akwa Oda okwa. Da akwa Hey, miss menye binde. Jume di friend way back Eh. ne celebrities twetwem komo Okay. me penabra bo kakra oye ana onye Aba no de ende wanyi nke sanka mepe oba bi ahye no. Edi no. na ye no pa ma o Da bi me pa che say me ma no ba mo wa no pa. Because obi so be ma oba no wa. Let's just say only more power juma power ye. Na auto. That's right. So ni suban ye. E bibia me ndada o. Mia dia mehu dia mate na meka. Just there on you be o basa. Mama di me pese ben kan kire na so the chance you chance amankwa ampofo na usan we DB obi we ye no afi o me na me say my friend chance amaka me so my friend amankwa ampofo amankwa me die ya me digi na chiro and na ma me hu so de ai chance na o tumi kire mofra na de on keke mungu wo mo so nso mofra no be hu sisi a na omo adi agro no fefefe adi efe no script minim twi no mayera no how the script be at script ye tro tisi a wo ka asem no kire no sisi a pe obetro script no fine ma wa utia obo se asem a wo kan no eno anu atro so de bia kan ma abe desin dia wo kan nti keteke no mu no mo sha se keteke no na hu se akoye ade fofora ekuo bi na eni ho ena mo ye de mo be replace ye ansa na ekuo ne ba nti mo yi mo hu fi baby a mo keka mo ho boy mu no mo face challenges bi no so bi ani ni suban o de ba ye debi enyina ni okuo ba ku bi e fre no theater club Ghana Theater Club na Akyere Brown na ewa eda no nti ye beka asem no say ye behia ebinum no makoboa GBC no waye omodi agro foforo no ya ye ehwa ne ya pe wo mo metumi aye na ye yes ti se ku bisa ne ye de ye nkoye na ye gi ye tum ne fiti ase ebedan ba obra no wu twa bi mi twa kakra mi enu mi ensem nan bi me ya kan ni o nti mi twa bi kakra na wo ya kan de na wo kan oh beka akan kasa de nso me ya kan ni sa wo ye mi ya gbeni nso se wo kan akan kasa nti me ya kakra na mi ja na mi nso ko share because enu na ye brofu na wo ye de ni ye brofu okay ye no brofu nti mi nso ko share ebefo no kunani so mo nso mo ko yibia ni agbedefu e ba ye agbedefu garama 24 open act wu ye me yo na ade ba ko a mi hu ya matam de abane book abem ya kaye gese ene won ye ba keteke no ifiti ase 82 ho no baabi na wa mantema ese ye bebe nyina be churodi wa obeka chi nso be churodi na obetu 10 cedis nti wo hwe book no ma obo se aye kese edin ni bi wo mo a omo ba no na omo ka chire no omo nyina odi bue ma obo se late commerce yi mi na je so omo ka chire no de bi wonu me omo ba ye na obue obo se ba chure late commerce bue odi bue 20th July 1982 bue na Tuesday bue ahwe se Charles di mu ana eri won Charles amankwa oye late ye pa no be late ya ga di wo se omo mo taye late no omo mo ba oba ntema e be churo din wo ka chi nso e be churo din nti wo se ka anti late commerce na wa afia okay me ani no oba ntem because not so 1 2 3 4 5 not so 5 as my 24th July
1982 na Saturday okay and mo pellet ye pa minyanka mebobodin membo e pa cho minyanka mebobodin e pa cho membo okay ma membo say name adobi sha baby ado me fa de ka ho ni sa ado for de omodoso na me kobo mienu na ye be hu pa ana me bo okay okay eno achi no so agro edi ye agro edi ye ebinunu na aketu ya de maye no uba be san wo me ho na ye na wo post na mini PRO nti na obe sign aya na Debi you just can wo accounts no be abeje ni de no assign na no abe sign we mu na ya the title of the so we keteke enye ne o enye ne nti de ehye na sika eni sika ya de mai monno mo hu se mo de mo share TV adwuma mu ana oh Debi eyo odo no ti se na mekan na scared my yankitikiti so odo na ye wo ma ekuo ni ade ye ninti nna ye aka hunsu wenu mu ana minu me hu kra efise mi hu se Nyankopon oduma chede bi a ode manipa bi a enti se hu oduma chede na wo ye hu adwuma na wasomo man enti mi di a me ke mi hu se mi oduma chede bebre mi oduma chede a ade no me bani boso a me yesisi a obi ankyere me nsu meye se enye ne kwanso a me bisa ni onim na wa kyerɛ na kyerɛ me anka me was surprised them hey Mr. Amankwa AMPOFO ko bo dem a obi bisa say na papa so say hwɛ me ne ne sase be ye 80s mu na wa ka ho asem 79 kra 79 wow it's me the idea we me back in me that's it the idea we ma me that's efe you efe also me was surprised them fako wo de kopo dem me that's pa way back so edwuma wa ye enkoden a wako ewo industry mu TV so edebesi ne dane no na camera edebesi enne no way back team no ye the way airport abaso se fakosi wu dem no bia bisa o se me ba program ye friend way back and omo de maame me that's pa nyame hiram ade bia wo wi asinma ade e ye den se obi ehu se wa ya ade na obo abaso obo oka kire eno na hia se onipa be because nipa ni bo a ohun ni awaye sa ma mi ntwa me ho sesi amra osuafo me twa me ho aba se me ba ye beto nkomodi ne so agam ba to ni pa hwe yen bebre esua ye me pese otu Ghana youth na fo say wo bibi e be ka kire youth a eni se obia wo ade a Nyankopon de man se onfembre wiase na enna obehwehwe na wo wanante so ndesi sikase ma ba obia peska ntem o peska ntem yenja sa mofra ninja sa sika ye pen ntem no na yensua ade a ye nkrape yensua ni ye na ye de abobra me das angam ba chombe so de kakra oh ni ameka na se nsem kire wa dwuma sisi no asensen ho obia ye ne opɛ na edwuma bia wo yensua no enye adwuma papa krono yensua nti we enye adwuma papa edwuma ye yesise yesua sa obia ye ne opɛ nti obi tie chi ofele se obetumi aye enye adwuma papa ma no because was obetumi aye na mmom yesua adwuma na ye ntiti se obi beka kasafin a ensise ye ka o radio ni television so kasafin
bi wo ho ense se wo kan on radio and television so Sir. Enso nipa kan o mampanyin a wo ya wo no so se ye dwuma osua untumi nya wo mampanyin Sir. Wajimi anase bibisa yenye sa bi se onyin no wo se onyin nwie a won sira kwatia enti wo ye no won so ebeto wo ba de beyo enti ye mra se ba adwuma no se mi hu se ye trasia ma obi se obi ntumi nka nje obi se ade we enye enti ma nye ne sa enti yensa hu ye hu se Ghana fo na yenye Ghana ade na Ghana bebo aye ebusiafo nwate dia me anka oka o say unyiri wie ya wonsra kwatia nsem na oka hin na no eho na me eye me de sa bebu na eye me de aha na brebe makwan ma me de mu asi dasane ye be say hia same day same time see you